Miljonski auditoriju, evo ipak imam sriće, zatekao sam otvorena vrata jednog od prekrasnih mjesta u našem gradu. Pa ne znam, nije azil, nije utočište, nije, a sve je. Mačaka slijepih, mačaka odbačenih, mačića bačenih u kontejner, na ulicu, pasa, razno razni pasa, ovaki pasa, onaki, nije bitno. Bitno je spasiti životinjski život, učiniti sebi ugodu. I njome ćemo, majko moja. Neko bi se igra balunom. Čeka da vidimo gdje je balun. Evo ga. A šta da vam velim? Bogu hvala, ljudi ima. Ljudi ima koji znaju gušta sa životinjama. Ja bi sad do sutra, ali mora se i ručat. Eto, ovo je samo uvod. Nadam se da će se priča nastaviti. Da ćemo upoznati svakoga ponaosob. I pase, i mačke, pa čak i jednu patku. Čak i jednu patku koja je za ovaj Uskrs bačena. Adio vam.